Kalugurang mga kabataan, ingasal pantayanan, there is a show of power between and among the nations. Nung nukarin ka pamilataning kira, amag dalang kasiran, papagit ning metong abansa, ing kayang upaya, babo na ning metong abansa. Inggas pa rin ing tamong ini, paganakanag kaya katamo, ing upaya ning Diyos, mangibaboy aking biyatamo, potang lasakan tamo, ing dewakan, and structures of sin in our lives. Lasakan, ing nangamangan nyo ning kasalanan, asisira ing biyatamo. Lasakan tamo, ing nangamang bisyo. Labanan tamo, ing dewakan at kasalanan. At ining laban na ini, potang itamo, maging mayap ng tao at magbalik loob king Diyos. Kanitaya mangipabo, ing pamaghari ning Diyos. Kanitata mo tumula, huling ing pangaligtas tamo, malapit na. Potang labanan taming kasalanan, potang paingkulutan taming bisyo, potang maraptamo king Diyos. Potang tanggapan tayo ka rin puso tamo, potang pakiramdaman tayo rin amano na, maghari yung Diyos kimbiya tamo. Minsan pa maniting panahon ng Adviento, metong yung paganaka, ing Diyos, daratang niya ka rin puso tamo, daratang niya ka rin biya tamo, at sana pasalangyan tayong metong lugod, at makabuklat ang kasalpantayanan, so that the reign of God, the reign of love, will continue in our lives. In Diyos at Tune, the question is, sana paluban tayo ka rin puso tamo. Sana tanggapan tayo ka rin kaladwa tamo. Sana nasakan tamo, ing makasalanan dapat at pamibiyag-iyag. Potang nilasak ni, ing kasalanan, magumpisa na ing kaligtasan, at maghari ng Diyos ng puso tamo. Kalugurang mga kabataan, there are many terms of endearment in our lives. Makatabang puso, potang atwa na kanyang metong at tawag, good morning. It lightens your heart. Kumusta ka? Aba, ating papalang tao, mag-care ka na. Lalo-lalo na po nagsabihan ng mingat ka. Ako po pa rin ako. Kung nagsabihan na rin kaluguran ko, okay kayo man ating sumabi ka na ako. Amo, mimingat ka. Makatabang puso. I feel good because somebody cares. If you care, if you love someone, sabihan mo kaya mimingat ka. Because I love you. Because I care for you. At di kayong anak, panadang sasabihan din pengariyo, mimingat ka. Mingat ka. Mingat ka rin marukabarkada po tayo sagda ka, king pamagdapat kasalanan. Mingat ka, sweetheart. Kaya kapay tukso ka rin babayang ligid-ligid, kaya kapota masira yung pamilya tamo. Mingat ka. Kaya ka mag-drugs. Pota baligtaran na kapangatao. Mingat ka kayong relasyon mo kayong boyfriend mo o girlfriend mo. Pota may pasoso kayo at muktod kang oras. Mingat ka kayong pamag-aral mo. Mingat ka kayong kalusugan mo. Mingat ka kayong obra mo. Mingat ka kayong pamag-drive mo. Mimingat. My dear brothers and sisters, surrendering at Luke, terms of endearment from God, asasabyan na kaya katamungin, mingat ka. Kaya kayo pa'y sosoking katakawan, pamaglasing, o pa'y balisa, king pamaninton kabiyayan. And then magsadya kayo, king balang oras. Mingat kayo, king katakawan at pamaglasing. Balayo ko, in ang August 7, pepa-executive check-up po. And the result,
of my blood chem is alarming. In kanako pon triglyceride, migdobolapia, 300 siya. Double the normal units of triglyceride. In kanakong weight, overweight ko, niya miningat ko. In 3 months, mig-diet ko. 170 pounds ko niyang August 7. Napon po menimbang ko. I am down to 145 pounds. Mig-diet ko and I lost 25 pounds in 3 months. Miningat ko kayong pamangan ko. Asan? Paksing tilapia ni habak. Lalong-lalo na po ang mabielas na nung kanyaman. Kaya kung sinamang mamangan paksi ni habak, paksing tilapia, po ang ipaksi mong mabie. As na nung kanyaman. Sigaw ng lunch. Pangat. At miyayaliwa pa ng being steamed fish. Bali po, kitang last check-up ko, yung triglyceride ko, from 300, maging 87 yan. Yung timbang ko, from 170, maging 145 yan. Mimingat ko, bakit? Huling kaluguran na kayo. Nang masakit ko ako makasuyong masalesepya kayo. Puta magmisa kong tikul-tikul sa sayingsing ko. Puta dugo mayataki ko. Puta dugo, e kung ibamang masalesya, panay akong late. It will affect the quality of our service and our relationship. Putang masakit tayo. It will even affect our financial status and condition. Ngayon ko yung talasawa. Putang babantihan ng asawa mo yung pamangan mo. Mimingat ka uling kaluguran na ka. Magastusin pa hospital. Puta dugo talaga yung panulo rin kaya yung panakitan. Mimingat ka, sweetheart. Eh mo paano signaling sitsaro naman yaman. Uling balo ko rin aliwaki kayo putang kaya bening asawa na. Eh na makapangan sitsaron. Pero putang party mano siglagang sitsaro naman yaman. Mimingat ka di sobrang mayo. Sobrang uric acid at miyaya liwa pa. Because putang masakit ka. It will affect you financially. It will affect the quality of your life. Life will never be the same potang may atake ka. It will affect your relationship. Potang maging pabayat na kamo. Kaya sana maging pabayat. Uling masakit ka. Mimingat ka. Mimiling penakitan mo potang masakit ka. Mimingat ka. Mimingat ka mo. Mimingat ka kay sobrang pamaglasing. Kaya kayo babawal minum. Pero ay kayo magpakalasing. Uling po ang malasing na kayo mo baling pamanggawan mo. Kabukasan ay mo baling gewa mo. Uling po ating maglasing kaya natin miminom. Po ang makainom lang. May bugna lang may patayan. Datang na rin pulis. Kabukasan ay mo na baling gewa mo. Minum ka, pero kapay dala kayong anak. Idala mo yung anak, balo mong dalan dapat yung pamaninom. Putang balo mo na, itang limit mo, makasagad niya, tuknangan mo na. Alitang panusignan mo, mi pasoso, king pamaglasing. E kayo pa isoso, kung rin sabihan, iwasan tao any form of addiction. Makayadik yung sugat. Makayadik yung computer. Makayadik yung pamakipagbarkada, pero makasira yung pamag-aral. Makayadik yung sex, pero masira yung relasyon mo. Yakapay soso. Yakapayadik. Uli po ang miyadik ka, masira ka pa nga tao. Moderation. Ingadwa na kaya katamo ng Advent. In everything, moderation. Yakapay sobra. Uling na namang sobra yung mayap. Kaya mo naman mayap yung kukulang. Kausman mo, moderation. Balo tamang limit tamo. Kaya financial, know your limit. Salitang gasta na ang gasta. Masira yung pamilya. Pota rin, puro lang 5-6 dem pera yun. Dem pa nakita nyo pamayad yun ang utang. Moderation. Live within your means. E kapay sosok yan sobrang pamanutang. Teka pa isoso, kin pa makipagkaluguran, kin babae, po tamatukso ka, kin lalaki po tamatukso ka, teka pa isoso, kin nanong magsobra, mimingat at eta mo pa isoso.
Iwasan din na ng mga diksyon. Uling iti makasira kindieta mo. Lalong-lalo na yung drugs. Ating gubong kaluguran may lungkot ko. Yung anak na sinesede masanese. Mira siyang college yung anak. Migdormitoryo ya. Aya sa daring kaluguran na niyang muling anak. Aliwane kulay isip. At kikakimanan ko'y tatang na kanakong manyawad ng panalangin. Uling minuling anak na, may naliwaya. Mapalyari kaya sa daring barkada na. Mapalyari nga brainwash daring kaluguran na. Mapalyari may drugs siya. Pero niya kanong muling anak na panagkasanay manang ko'y tatang na. You program me na to war. Makanya, ikaw yung pinangari ba ng kaluguran niyo rin anak ko, you program them to be the best that they can be. Uling lugod yun, you program them para makadila, para maging mayak nila, pangaralan nyo lang. All good parents program their children in faith, in hope, in love, in goodness of heart. Gipya ka rin yung miyasawa, uling naling milyari king anak da, panagkasano ning anak da, sisisyano ning anak da, nano'y sangkan. Mapalyaring marokabarkada, mapalyaring brainwashing, mapalyaring drugs. Kaya namin kulangan lugod din yung asawa. It breaks their heart to see their child at kare ng peparabul king lugod ngini. May naliwaya o gali. Uli din maroka influensya. At nga naning ginuki ng gospel reading tao. Magsadya kayo king balang oras. Manalangin na lang patugot mo rin ang sabyan. Magparami tamo king kayapan. Goodness and holiness should be our second nature. Ikabay kang taong alam kwenta kayong pamanagkas. Ing demonyo alam kwenta kayong pamanagkas. Second nature ng demonyo, ing mata sa loob. Mayabang iya. Second nature na ng demonyo, natural king demonyo, ing malaramya. Natural king demonyo, ing iya mapanisip yang marok. Natural king demonyo, iya traidor iya. Natural ka rin anak ng Diyos, ing karokan. We are born to be good and holy and saints. And we are saints. Buli na sabi ng makasadya ka balang oras, isane mong parati ing kaya panlo. Kailangan natural kaya kayong maging mayap ka. Natural kaya kayong kabananan. Natural kaya kayong pamangati. Natural kaya kayong pamanyaw. Natural kaya kayong pamaminto. Natural kaya kayong kababanlo. Natural kaya ka ing pamamatawad uling anak na katamo ng Diyos. O yan ang isane tamo. Parati kang makasadya po rin ang sabihin, parati kang maging maya pa tao. Mo paano ganyan yung kalaraman? Mo paano ganyan yung kapanakawanan? Ali natural kaya katamo ita, anak na katamo ng Diyos. Our second nature should be the nature of God's children. Maya, malugod, maganaka, mababalo, mapanyaw, malulusan. O yan kaya kataning at tiyento, mimingat tamo. Natamo pa isoso. Let us avoid any form of addiction in our lives. Alcoholism, gambling at miyayaliwa pa. Mimingat, parating makasadya, puri ng sabyan, isani tamo. Dapat second nature, natural kaya katamo. It should be easy for us to be good. That is our nature as God's children, to be good and to be holy. At iwasan ng nanong mga matsurang panugali. Huling ay makayak maitaking keratawang dangalan bilang anak ng Diyos. Talakad dapat.
ini karena disipulas nga tagabalay ikaw at kananiyo. Iti kanakong katawan kami daon para kaya. Makadyan mo naman kaibat ni Kapunan, kinuha ng kalis, kasi bayan yung ipasalamat kaya, at binyaning kalis, karinggan disipulos sumata, tagabanay kay Kaman at minungko kaniti. Ini yung kalis ning kanakang daya, hindaya ning bayo, adalangang tipan, kami bubu para kaya kayo, at para karing isang tao. Bakit kami patawaran na rin kasalanan? Dagdan nyo hindi bilang kami gaganaman kanama. Ipasyal tayo ng misteryo ng kasapantayan.